ati nomanya ekanisa ekereziya mwene church ataraji yino kutoriyo ntujubreminga ninga yino kutoriyo ntugeta mununga kugira ngo niyeshemeye kubane imsya ebyemicwe nemitwareze omubantu barayana tinkumanya warebereje nshonga omuyihanga kandi bweza tushemeye kujukwatanisa tukajihereza abanyadini ninga nkitwe nk'abanya Uganda kubagori omurumo gwitu tinkumanya yuko kucerewa bo kuba kurigera habyabiro waha urwa mukaga kandi speech ya President Museveni eyabire yaresurwe o Minister wa State abwa ebyo barambuzi na okushubura trade na nebyo amakorero na cooperatives Mohamed David Bahati obabire Reverend Joseph Tumwebaze nka overseer wa Pentecostal churches Omuri Masaka Museveni akajati ekanisa eyinomurumo mugwamani omurigechi tinkumanya wano yicherezana na president ninga utakwicherezana na nanka umwami Brian. Yes, mteka sa program nangu izo president bari omushabira ihanga tweteka teachera okuhendera omwaka atari bubu wayini izuka noshana bakagera okushaba kwa abantu gamba president kose nitumanya umwe kandi tukaba ngabo kujanzye ibintu ato ugana hirari kareba ebigambo ebyabe nagamba arya nango akagamba munonga aha kintu cyo kugira ngo ba MPs n'abandi na churches zibire ezo koreta fundraising zo kuteka ku yesento muri ombantu abo kwenda kwesimba ningashi kujya muzibiye akasente kandi oshangana we ubwo muntu obayita yari nka member wa parliament ningashi arkwenda kuzayo nanda obusagiki oshanga ryo nayituga nahereza ahubwo kugira ngo ayine icyakubara yes then ya bibe bwambo bingi koka ebyo takabishikire munonga twakureba aho institution eseme kuba eriyaman hawe kanisa nyonganye ebyo bwegese bisupportingirwa munonga ekanisa gereza ku support yeyo bwegese tukugira ngo egerezeho actually n'amashomero aminja gakatandikira amusinga gumusigiti gukanisa ekereziya ningasi ekanisa izizo bamo muri nkoko okay mwe norango bakozere icyangu tikeri achemitwe mitwareze now hariho no yijike y'icharagero cha LGBT cha homosexuals abe bitingwa now bariyo inkerizo abashemeye kwa piaringo mukoti kugira ngo bashazeme bakapiringa kugira ngo kote shazeme ncwamu ya parliament na nabyone bya imbukorwa na munongo bya bitakufivaringa bitingwa hati ukoraba umuroya wabo omucyara kiraya bya rugaba oguni akutonganira aba LGBT arigereyo yagerati we are challenging the homosexuality law because it does not pass any constitutional litmus test and we shall win because such abhorrent law whose only aim is to spread hate and institutionalize discrimination and exclusion does not belong on Uganda's law books and should never be enacted. Umubugambo mbugufu najarati icyo cyarajoro tina y'ikugira ngo mbakiteka mu constitution ya Uganda ngo ni cyakanaso abo kuba yari cyanditse ngo tuba kwikerezwa bitingwa ningashi bitingwa tuba kwikerezwa mwe no mukorgeraro we najarati icyo cyarajoro kigenderire kujanjaza obwangani okusosora na nekindi okutahereza bugabe buri muntu wenda abo kuba ngo nabo bintu bugabe bwabo Brian yes tinkumanya abo kuba tontoreba na world scope hinabiba ko bicereza hinabiba takubicereza no teka ngo this appeal
kandi rero umunetwaro rw'Omumaisho rwo kutwara umukoti nogera ngo mbabasa progressinga kandi twagaruka mico n'imitwaro ze kugerera president cyana gamba babasa kuberorate ngo tebe bindi ati abo kutureba Farmers TV yashonga yetingwa ibira shonga yetingwa konka ejo niyo shonga itsi kwa twine umbwire ngo ubu ninga isi mukwantu tumaraho ubwire buringo hatu washanga letoreke bakoreche bakwenda hatu washanga umutalo nakugera nangu ijona na akushabira ihanga president akakigambo yagira ngo esonga yetingwa yajangwa gore bahani president no yagamba atyo tumasanga ngo yine cyakuba nareba yine cyakuba yarangiza mwenu kugira ngo bagarre kugira ngo enanka basazemu ikiparamenti iki yahingwize tingo manyo abantu bagezeho kubaraki onashi ngo twaza nko mico n'imutwarize nko kwa wagamba iyo norango mushashimwe ko ari nazamushyira mugenzo wacha kwakitegereza kongana abantu bajyangu no bugabe bwabo onashi obugabe ubwo kwiyicereza mwene gakwenke cyo kurebera hatu washanga ngo majyangu umwana w'imyaka 14 umwana w'imyaka 15 bakujya ngo amuhereze ubwabe nawe azafambire planning ejo cyo kurebera hatu ngo umwana w'imyaka 14 ninge imyaka 15 nana aza kuplanninga kimanya ibyo byo kugeza kumanyiza bisubwe imabo kutureba Farmers TV yo kwakuboriwe abakazi baro bizwire n'abashya baro bizwire buri umwe nahanga kuyabe nahanga akakora Adam yareba mutakumara yahanga umuntu omushemirire washagwe majyangu ba promoting ebitingwa eco ndebera cyumungu omutware nakati ni kiba cyugwira okay ecya kabiri tukubana tureba ati nkijo nka Westinsa Bobuwaini akagire umurata ya UK konka bakaba mbaningere abweke shongoro ikiyayo shongwira ariko bijumerera men hati aho ni nyebuza eshaheji abagambire kibikiriza ngine kikuza kumuyobanejo akagarkai akaza kukoro namanya kashi amanya sanction ninga shok kubaninga nacho nicharaje kandi bayemerera bakatekaho orders ninga shi okaze yukapiri ngo te sanctions muzinyu habo enshongeze nezi can be justified mabasa kubukuyo so ticharaje rongushana kuba bambinge yashaka ubushakaze yatereze bitu mukate enshonge yugamba wakababiha kiringa shaka bagambera ki kugira ngo bamwicereze agarke let's see it at that Omuri wito murungi nabageta Farmers TV ndeka tekane award focus mu studios nyine mu mwami Brian kandi nahirare Omusingo turyaha mpaka shayi 10 kandi za YouTube yitu zo mu comment section kora zo mu comment section ansaho no kushanga yo space yawe kandi ukora gishange obase kuzaho o commenting chona echorukwenda netukuba nitushomaha live tugende ahakizinga cya Africa nutereba yoki nyenda twirukere cyumwe tuze omuyihanga area Misiri ningashi Egypt nyenda tuze Misiri ningashi Egypt hato ko muri Egypt bari yo mukaruru erizo bakaruraka akataho mcoro cya kabiro bakutera kandi umushaha wa manu bemba doubtinga umwami Abdel Fattah al-Sisi mbajarango bayimbateka ngo nabasa ubutafana ncoro ye yakashatu konka nindebo umushari yo nagitwaraganya kandi narebo kuyakobasa kugenda Omumaisho arukufune kisangeke burukwiza gukora program ahani ncara kumanyisa ngo Omuri Africa harumuni hiyongere kiba kweta auditors ninga shikishanga ngo amahe nigaragayo gahambi hanga katwabirebera mu Naija omugini na naganda mahanga na munonga gari umchweka echa ECOWAS
okokwe amahanga garumuza Nigeria bajuka ngo ebero bakabira umwenda ekitebe kikuru nanka omisho bakabari omwihange ryo kwerga Nigeria omugurusu munywano wanje president kandi ECOWAS ni yor kikurwa mani umubaye mbebuza ahabwencha amahanga mingi nigarga yoga kanyisa kudetaze ninga shamahanga mingi nigarga yoga gerangu kuzombu ebembezi amahengu gashimike kwatara bara neje teka nogere hotel atomteka sa program umuntu ko kuba ukiryo mworo ninga se uwo kiri ahansi nebintu bingi ebyo kubasa kuvugana ebyingi okabyikiriza utakwenda konka ahabwembera atomteka sa program nabo kutureba Farmers TV ninyenda kubamanyisa ngo amahe kwamba governments aha mu Africa kibire ikintu cyamani kandi cyarenga no kurenga akuba waza kureba no yibuza Africa nija kuterera iyo nija kuterera amazu abantu bari nibitana akuba burhakuiza urutaro ihangane te kwagaruka mwenye amazu mbisente abantu kwirukanga abantu kufa bakizagaruza kavaringa ati inke cyo kurebera iri Caribbean kayabire yahika hato wareba na heri cykwere iyo buza Africa ntwetaga icyo kubanza twetaga umuntu wena wa Africa je umuyo gwihangariye ikiba kwita patriotism icya kabiri ayebuze ihangari yanje ukurukunda isheme gukora kiha ninga isheme gukora bi utebe mbiri hanga aho kujya ngo noronda kugira ngo uriyeje ugomoke ihanga iryo rasije ko na mutabano wawe akiza akashemererwamo ihanga iryo umwizukuru wawe iryo arize akagera ati ndiye rihanga ryitu konkarta rihanga nkaga akoreba burkasheshe nortaro amahe gahamba gaciba gataka hambere ngo indizo group ya letwo kuyahamba mbweno Africa twaguma umumbereji ndeba ngo tukine mu muhango ogokuti umuntu kutereza ibintu bingi Egypt yes Egypt kutukuzana na umbyahandikirwe irihanga ry'abasaramu hanga yakozereke mbano eryo ni hanga rukwata aha muntu wena arkwikiriza Yesu Kristo irihanga ntwanshabangu ati niza kwa ngecyo kurebera wamanyanga Israel Misiri sente zibakora oyizuke tourism ahabwe cyo cyo kurugera ngo bakayimbarine kurugera hata kiriyo nkigenda Omumaisho nabagera ngo Egypt nkoko gambe sente tuzuriyo hatepi hazizirenze cyendera kandi hari icyo bakweta inflation boko bana bajongo bucweka makumyana bwa currency ningashi sente epihezo bakoresa zirunzingire vayo ringashite zine mugasho kandi nekindi imports zo mwihangere nazitambara kubi meno nihango yes bargo mukaruro yijike ngo betorierwe ekibuga ecyagaza kandi urutaro riyondi gendo misho tinkumanya wano cenga iki kumanyisa ngeno na nebi byonda bitakabiro abantu bakwingana miliyoni igana makaga bakabi mbatura aharayini ningashi bakabari ahakajegere kobworo babimononga akaruru nakakoma izobe ryanye cyakari kandi ujike batandikire nyumwazyo nabambara gashayishatu busya shayishatu zecoro ni omundaza Uganda ni shayemwe kuza kwika shaha emwe zo muyebazo mano kandi official results nziko bana zarangerwa 2018 twabana tuzo mu kibuga cya Cairo boarding station yokwe abashabariyo no bagenda no batera karuru kurigera ibokorwokwe konka abantu nkaga miliyoni nkaga na mushanju no batarukorofayinga
rather no bakorofayinga kutera karuru abantu batano muryabo baba nyumwazi yo kuza kwikashe kumenesheka miliyoni 5 bayo batira karuru kandi kurjarra our National Election Authority twantoreba miliyoni 5 hari miliyoni kagana mushanju kandi akaruru kakuza kuba nyencha kare kinchumanyisa ngutana apechiringi antabo kutera karuru bachiro bache munonga moyeno kurjarra hari yecho bachiro ne bebuza hata abantu sho batwarero baze kubiya y'abantu ngo batera karuru bazize batera abantu bihaye abantu babatere bakatera hankoni baroko bakubasa kwiha ya karuraka kurjarra bikurugokwe nibajangu abo kuhakanisa umukorogo bakweta Abdel Fattah bishiro muchome bari omuchome nkahagando mahanga tenkumanya no mayamba mbenda koreta hokeyosi ahabwenshi abo kugira ngo abandi bakutera karuru hinabo kubambari umbarabara bamuno baronda ki akande karuru mediyo yahereze kuchikwata kuchetegereza kandi ebintu byona byahereze kutambara kwikomunsi y'abaharabu talk shows nyingi kate yitoro munano mwame barayani zona nazigamba karuru kandi nazigamba uko aba opposition bariyo nubakwatwa kandi bariyo no barebwa bakuhara haso. We cannot sit and lie by and watch. We will go out and say no to the transfer of Gazans into Egypt, said one of the TV presenters, Ahmad Musa. Hati no shayi n'abantu abariyo mbiya hero bakutasyo mwihange ngwariyo ngwatera karu kandi cyo bakugerera ngo bwo mushiza no suspecting ngo nawasako rya karu wacherewe so oruvuyo rwona nkamahanga gandi tana apa bantu ko ariyo no batera karuru norebe kirinki hata miliyoni ngaga na mushanjwa nora miliyoni 5 no batera karuru nyumwazwe barayane tugere ngo akarura abantu bakahwira mu masiko ninga atomuteka sa program Africa kutugamba Africa nagamba Uganda mai sa Africa kwantu zombwire bwa karuru intimidations abantu kutina tinso atinke cyo kureberaho tukuzafutera akaruru aho mwihangari yitwa wabira rinka strong opposition leader akastora family n'abana be yabatwara here atomuteka sa program nyunkanye umuntu wa hansi ko kwemerera wa stora family yawe nakwese gerenti wakutera akaruru ndiyo ni kwa cyo kureberaho ko kutwara abana ntacyo masango aho watwara bawe nanye kuneni nturamba ra Kampala irira nanye abana banje mbiho mutawuno koraki batwara umujyaro icyo cyo manyisa ngo abantu abingi ni bambe handisa kuzafuza kutera akaruru ibihandisa umuceka icyo bakura konka kwiza okutina tinsuka ombwire bw'akaruru icyo masango abantu bashiftinga kurga omyanye ejo kuza omyanye ibaye batakora ki kandi ayibatari handisa ifitera akaruru okay so nco kurebera hataho abantu bakozereki bakendi ne cya kabiri bagaruka bebuza bishini batukanga kangira ki ejo bacha abantu baciyaho bareba n'umuntu ubakubira ibintu muri hati ingecho wagamba Africa turebere amahanga tukoze mu kahumuro Africa turebere amahanga mingi opposition leaders abo strong opposition leaders kuza umukaruru babata bateka umucwe hato umuntu ahwamani zono tubakoreba nshonga wenje ata yobuza ati nunda aterera karuru arimo kugira ati nyowe ndekaze kuhinga kuba akaruru na nakatera twine mugasho webare Brian nubu za kutera tibarakoreki baramurangire umurebo wito murungi yari munonga koreba Farmers TV otwicereze tuzati tomuka umuroko cyo munonga nutugaruka bageta wa focus so yida yijika iraro Omusingo
Farmers TV iraka ry'omuhingi n'omurisa. Utaferwa program zawe nyamurungi Farmers TV iraka ry'omuhingi n'omurisa. Oryo murisa w'enkoko, wente, embuzi, empunu, ningashi oryo muhingi w'orutoke, ebicoori, emboga n'ebindi bingi. Iwe yekwate Farmers TV. Nsangwa YouTube, Facebook, Farmers TV, Twitter naho turiyo, TikTok, Farmers TV. Iwe taferwa program zawe ezirukabura omuhingi n'omurisa aha rurengo rwona. Nubanyataka abateri na Robert ninkora n'ekitongore kiba kweta Nefa Agrotech tudiringa omu bintu byo kuyamba bihingi n'abarisa konka tugaruka tuyamba n'abihingi kubaha obuhabuzi omukurisa kwabo no kuhinga kwabo abo kuba Nefa Agrotech ni network of farmers agrotech ekikumanyisa egi ni network y'abihingi n'abarisa bona. Amazina ni Samuel Twine, manager wa Nefa Agrotech, y'uburisa no kwingi, yitwayitse farming is the way to go. Tuyaha farm yetu ya Nefa Agrotech y'uburisa. Tumanyisa ngo kwegi ko kugitwara wagirisa neja etera ampuraga ari hagati ya 15 13 umwaka gumwe. Simba yentoke bateze mbazi tugumixingemo gutambira leta zito mwanya kujya gususurikira zugo. Boshino ko natamixingiro mbazi gwe nyanya kanyongera kuba inchiko ho nyanja kare nanye kare bihangerera agene nyunkoreki. Murukuzafa mu turashanga biza tashogeza mukago kuke mbazi kafa egomba namona zose kafa abo bombo gutanga abandi bahingo niho naho nyinjaka akanyingiri kugira ngo mbagule kwese kwe constant konko mbazbana kwaje gute go okumanya bukiraho shanga offices ziri kushangwa harimo Kansing Street House ahamwaro go kubanza omurembo mbarra daninga shitere aha 0 mushanzu 02 makumyana kinana mukaga ninga 0 mushanzu kinana mushanzu 08 abrina mushanzu abrina mwenda otunge obuhabuzi Farmers TV iraka ry'omuhingi n'omurisa.
ekiba kwenda nibenango koleva ko bayombeka residential okombeka karena ati ono bo stadi nanka ari mu mwana wawe ninga mukuru wawe ninga bimwe bizaro wa mukazi wawe kuyabera muzara umwana ibizaro bakabitaho ya ikameza yihora utaburuhango uruhenyo burizi kusana zo zitakuwera no kireba kukirikiringwa ebe byone byo runo reba ibiratwira na shahenji n'abakunda munonga umwebare kuzaha mu kutogwa TV tumununji mukama bambero mu zo zimba ndamye desende zana ni manyango y'inabanywani bingi kongo muri yabo no hamwe nywani wawe nkora mutima Farmers TV yakuletera program munywani wanje manya munywani wawe ubuzima ni wogwe owo kutebeza nibyo utakubasa kutebeza abandi program eki harimo kuganira nshongeze kutukwataho omubyanga bitu amakagito abana bitu hamwe n'abazire bitu mbweni wecho cyone cyukuteganisa reka kucyunamira okahika kwitwe ngungu kituretera mu program ya munywani wanje tucajaneho ahabwo kuba ageterine niko gatigufwa eki program ya munywani wanje neba ho muri rwa kabiri okuruga shahina mpaka shayitano kandi tugikugarukiramo urwa kana kuruga shamukaga mpaka shamushanju zihangu niwe munywani wanje buzima. Farmers TV iraka ry'omuhingi n'omulisa barakayo mukabumarako kandi turiyo tugera Omumaisho netekateke award focus rizoba natayirwa shijama no bakwita Brian yantorento ntuetegereze nshonga itoyino kutukozereba kandi yoyino ko kuzetegereza we bari munonga kutoreba wine business gitoretereje munonga tugikorangira kandi urukuwa kubasa kugoba mu Christmas egi yo wari utarangire nitwe ncinchumanyisa ngo mwemu hine icara nanke icara shobe toretere business tije twate torebe business yawe jo azironga zite kuhenda amateka kandi oshange ngo wajara okuwaya baje no tugendo mu Burkina Faso ni hango yizike ryizire memuvuyo myingi munonga kandi nayo erihanga no mahanga ga affectingirwe ekito atwayesere ku di taz gashi amahekorwega kajangure kano katwetwarre obwebembezi now ati izo ni hangero naye nagambira hergarjere yor kabinga ihurire ry'abafaransa ariko arahandikirwa mu Farenji hata Burkina Faso yo ergereyo nayo yagira ngo twachenda French bajubani ingere as an official language mwenu ichecho nikiza kita bakija barete cyo bakweta bill ingashi kiteka teko kugira ngo bazo mu constitution bajukwatemu barebe kuba kubasa kweba okuba regulatinga official language reporta eyashozibwe ministers mwenu negerango bireji ni chumwe ahakigendero ingashi ni chumwe abintu ningashi emo missions eyiba koreka ningashi eyiba kwenda borekere mungu it's one of the political transitions nibenda boreke ngu no muringo gumwe okuba kubasa kurabira mu kugira ngo bahindure ahabyo butegeki politically administratively kandi na echo bakwete institutional reforms umuriye cyo bakwenda ngo babase kuhamya kunyweze nati culture ya ihanga ero bareta Burkina Faso kandi n'ikindi bareta yibakweta the rule of law ningashe entegeka yecharajo omwako kutandika government ya mari kandi nayo kutegekwa nka Burkina Faso yijikana mari nayo eriyo bakweta junta military yo ne bakarakata nayo kiza ya hindra ahacho bakweta icyorurimi official language yo bakagihindura kandi bagiteka mu rurimo rwabo nkihanga icyo cyaragero nkiteka teko kwija kuterwa karuru transitional legislative assembly
kandi iba kwija kuba no bare kuba kubasa kukigenda Omumaisho transition legislative assembly ajike ngo muri Burkina Faso tarabire yo karuru kamazuma mwene government eriyo ni government ya interim mwenu ne yaho now. That's why bine iba kweta transitional legislative assembly twagarakaje shonga yorimi na ninkora korana no kwatagana bita habwo kuba for example mu Uganda tukategekwa British ntugamba uruzungu abuturu kugamba uruzungu usanga bamwe tubakurumanya wotagira ishemero kashashora toriega ruzungu. So iyo nkiwe nka Brian na munongo mahanga gagara mugizwire mu kudetaze ningashi amahega kutegeka munongo orimi na nenkora korana nibyiza bita kari notekateka mu bahindura rimi ndukora korana nubwerize ati umutekanisa wa program orimi neshonga kuretera ihanga ryakora speed ninga retakora speed wenje akuba hati nimbaza nkubuza iwa kugira ngo uri no hindura nonda kwindura orimi edakikeje ubazireke ico kubanza katubare ngo okwenda kushubura nawe nagambo rujungu wakwemeraha wareta orumi urwo munsi yawe omunsi yawe nikiza kandi uriya nangu wono mwetaga na munonga kusinga we uko kwetaga nabona batwetaga bare ni batwetaga konka aha kwa nasinga kwetaga mugenzo abantu twena tukayitagana aharengo yes mwenu ati eshaheji bari bengu ncocuzubu ecwa affecting ihanga kukirabe ncocuzubu bari no bacwero mbaza eca kabiri amanga ga Africa hati nke cyokorero nkaha mu Uganda twine endimi nyingi to kubasa kwemera umukashisho kajo tumwena na abateka ho tumwena utwasharamu tutandike kwegesa nke cyokoreberaho nguko baresere ngorushwahiri baresere konga to baresere na mururo mwingi ryo kwe no rukoratoro ruzungu ryo biza porapora rituma ngo wahereze ubwire ruza kusubira ushaga rukudominatinga no kushubura kana rwo rukora nyihanga mbonu abo kuteka te kugira ngo mbakoreta orumi omusejo nendeka teka nungi konga bataka chikora speed bakapapa bakabasa kutera kugera mu France ngo ekahandika echandiko umurumi gwa mbenu reactionnaire gaho bakore kintu bakubara nibachifuna muka basanga ku pasende kwango nibakufuna then bacherezo bwire bagende mpora kusimpaka abantu obarachenge orimi orwese webare Brian niyo inachiteka teko chawe chiteko aha comment section to base ko bana tukireba twirukange tuze Omuri tarurwa Israel Gaza umanyor tarorwe nkito nk'abanyamakuru no ine kusuba mutumo kaza yuka sebenyama moyano hati record ninga share research bene yokorwa yerekere ngo emyaka irengere 27 nyuma ecyo kintu cyube kitakabiro hata abanyamakuru barukorenga 68 bayereze kuba mbitwa umurutabangu ko bwa Gaza Israel kandi ecyo ne kintu cyo kutangaza so ekigombe cykwembera abanyamakuru umunsiona terje cyare to kwetongwita kikugira ngo abanyamakuru aba ningasho media professionals babasize kubana bitwa umunsiona obwe bakora imirimo yabo bayuke journalists bine kibakweta immunity ningasho bino bugabi n'abandi bo mu rutaro nkiyayo ID yanjye kajukoreka ngo kuno Omusingo one ok shootinga nkinkendo posing abo kuba ubwo naryo munyamakuru kandi ari innocent that immunity konkati tingu manyawe nki kigenzere kuba nikigumiza mu munonga so International Federation of Journalists mbajarangu abantu abanyamakuru bakorengo mu bantu 800 babasize kubane bitwa
rather no bakomwa abandi nkomori cyenda nabana nibitwa so icyo n'ikindi kikwerekereza ahubwo kuba ikindi kintu tumanyisa ngo abanyamakuru no kushanga ngo tubagumiza ngo bakore imirimo yabo nko kucyemeye kuba n'icyetagwa okuba kuza ya teresi tubajyoreke ensebero n'ibigendo myisho hana hakubaho peace talk nebasa kubaho kandi ushanga ngo kintu cyagendaje ubwiro bo ninyenda twije tubugerageranse nebiri omunanko mu Slovakia muri Slovakia hariyo no minister nawe arukugera ngo naza ku restricting media nigasha nakugera okwiyakwata umubiye mpurezaganya omukorogu baramweta Robert Fico arukugera ngo media houses they're spreading hostility against his party. Hostility nyuma nsango kuzemera ninga shoko hakana seche ekigombe cye cyobwebebembeze nayo nuko omukuru kandi nanka abanyamakuru mu Slovakia barigireyo bayetera romaranga bakugera ngo umwami Robert Fico argireyo yabatekaho okutina tinsa akujangu media houses ezumwe zikuchingwa na munonga ezeze zikutagamba birungi pateye. I announced actions against enemies media kandi we shall also put restrictions and we will check their permissions to enter and work in the government office. Waza kwata makuru office ya government yona oboye norsa miyo komu Uganda hati obori nka TV ye hanga kujoze kwata ya makuru ningendijo TV konka bayo kwirorsa oyijuko go mukuru Fico akiye serving onka prime minister kurgen 2016 mpaka 2010 kandi yija yagaraka ya prime minister 2012 mpaka 2018 arukuye humara bwanyuma yo kufa kwa Jan Kaina ogogu ayabire ari investigative reporter offices zumwe Slovakia. Now waba noreba bar government rukwetera hanse government ejo hino kweko beteganisa abanyamakuru tinkumanya Brian echo kukigamba hecho tima echo kutekate because for example twagaruka history ya Uganda bwiro bwa idamina dada akija ateka echo bakweta censorship of press tono tugaruka mu 1789 obwire bwa Louis Philip the 16th obwire bwa Napoleon bakambore kangu government zumwikiza enzeteransi nabwo kugira ngo bakaba kwata media bajijanze umurwanzo rwabo rwego bitegeke hata bambaragayo no bagera ngo nibenda kuteka imihingo aha abantu abanyamakuru to kuteka more harm is coming ninga shaka kukona kariyone kija bitobwe tukugenda tuhendera ati umutekano sabwana hirare nabo kutureba abanyamakuru obwiro bajango urkwenda kwitembwa ndobaza rugikaze nyino ikimuteze kumanyisa neki twagara ko kacenyuma okohura ngomwemezwe dini nka father nkogo okuyabire abanaza kwiza ka kereziya ninga nka bishop ninga reveranda rero mwena mujo arambonera mwetereza na yana iza norumuna nakatetemu ako mukora rumunai ako mukora yonaije konka obwiro bunchukutangaza wahora ngo muntu atire faza wahora ngo muntu yazuma bishop yinoko witomusomesa yokareziya kargar tari yagenda yakaturumo intama yari mwena hati eshaheje abanyamakuru tubona
harimo abo gukora imirimo yabo harimo n'abatakora imirimo yabo bakuronda relevance hato mutekansa program rinyanda kugamba nabo kutureba ishaheji abantu abakureba nk'amakuru nga Farmers TV umusigaza kibanagenda atigabonera ningashe omuntu wena komanye n'ugabonera ikimugeza kumanyisa tiyareba ngo batera katiya gas tiyareba ngo bisere ngo muntu mucweka ejo kumasha mfati n'abanyabakuru koronda okumanywa ushanga mabine kutambura umucembemwe koronda agamakuru agarabaretere okurugayo bakamanywa nka omunsi hati ensonga ya Israel kutera Palestine is it Palestine bine ensonga zabo Gaza Strip yes Gaza Strip konka noti nkwagera bintu byorutaro wareba abantu kuba kufa ukareba okubatira bizimbe yes ukareba abantu we call it destruction yes abantu okubari nabanyangara mono yacu muri kintu kitabonire cyo kushasha konka abanyamakuru arimo bakora je amakuru gabo kurunje akora amakuru ke atanu kugira ngo nabaza kugera konka areta ekiri cyo kutara kugira ngo muntu ngo yakwemera akagera ati wana hirana ni mubi konka ona shota gera ekirungi hina karungi kamuru no so ekinyonde yango nico kisingire kwiza de hatakiza ezingo za TikTok izo za Facebook abana mbarunda likes mbarunda followings natekwa kuronde eco nico nkebya kwiro sigaza akarga kwisaka naronda okumanywa ihanga ryona twamara kuferwa abana bitu kasesa ati ninye nakozereki na biseri government ya mwarasting obakeriyo mwen hati ukubara mwate abantu akara roda foro kana kadufuna government wachitegereza mwen chibanchenda ngo bamwe abanyamakuru umugeze wo kuronda ibintu biri byo kana na ibintu promotinga ihanga ningashi omuri mugwanyu so konka cyakitari yecho cyakuba nk'ekitube twarebere kushanga ngomuntu nemera nkazo mabishop umutarikazo mafaza ninga faza emeraha akora ekitakorwa so mbani njanye ni hebyo mteka support ansonge wewe kokoreba imbero kweri omumahanga gagona za Israel za Palestine hona kandi ntukuba nturyaha next time ninkuba mu minister tukurokutwa kubasa kuganira teke zinde zirumuni zija Brian sibara abo kutureba tubase kureba abo kutureba Farmers TV no mwami hirare ni maza kwebaza abo kumpereza akagisha kugira cyo nayongera ayihanga ryanje n'abanya Uganda abo kukunda Uganda n'abatakajukunzire konka ngumbase kujukunda then ngarakansaba abebyo kweri turyo mubwira bwa Christmas abyo kwerinda munyweze ibyo kwerinda umwana wanje barigera kumutera amaguru bamutema bamutwara hakatsumu bamutwara we akasento umushaho mweno ibyo kwerinda mugezo gukora umurumo ugwaba kwasibwe akuba ubiro dena n'ikindi cya kabiri accidents ubiro buzaba accidents abo kuvuga motoka mugezo ko gendesereza abegani bingi oyaragera heru yako mu Uganda yagora akamotuka kasya nandazo mu cyara rukurebekaje harumogwe atwire umanya gumwe itakuma kuvuga ahayuwe nayo vateka injiro mu kona nayo vateka injira ahatakwikizubwa nagenda nagambira asumu mbwenu abo kuvuga motoka naba boda mugeze uko yetwara ubiro butubase kuburaba mugi yes kona ni ngama cyo nasigara ndi brand mwimpse umwana tanga kana ikizimbi kigarama shemani yo witu wewe mnoga awachazimbi kigarama shemani jamwe amare bo mutaka wanyu tuko bana tumuyengera nanye nasigara ndayikere Omusingo teka area ward focus bye Farmers TV
iraka ry'omuhingi n'omulisa. Ekibakwenda nibenango koleba kukosa bayombeka residential okombeka karena ati ono bo stadi era okuzala kwanje twaburijo kantine bwenje bokwemalirira omukera. You youth who are in Imbalala, I want to tell you it's a very big opportunity for you start joining groups which are going to benefit you instead of being in the ghetto smoking weed, taking drugs, impregnating women. Stop impregnating girls, you my brothers, because when you impregnate girls, you are going to add responsibility on you. At the end of the day, you are going to run away. You are going to run away and you leave this girl. You have got this girl with the auntie. You have got this girl, she's doing a cause, you impregnate her. You fail even to take responsible. So what I'm telling you, pull up your soul. Farmers TV. Don't miss out every Saturday. Just corner. Farmers TV iraka ry'omuhingi n'omulisa. Gambira kampura nogoro bukunuka nkamufuwi hamba best emira origine ni ono hamanya rap data kwayo free guys. Yes bonka weza nangwa best emire